Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya nih. Jangan lupa follow, share ya. Hari ini kita mau bikin nasi goreng ya. Mantap kayaknya nih di sore hari. Ya ya, gaskeun kita bikin nasi goreng legend di dapur ya. Ya. Ntar bikinnya di sini ya nih. Tuh. Ya mereka gaskeun lah, kita lanjut siapin bahan-bahannya. Nih bahan-bahan yang kita siapkan buat bikin nasi goreng legend. Ada kecap, sosis, cabai, bawang merah, bawang putih, roiko, dan telur. Mantap ya mereka. Kita lanjut masak. Gaskeun ya. Kita iris dulu ya bawang putihnya. Siapin wajannya ya. Ketel. Oke, siapin ketel. Mantap. Gaskeun lah. Goreng dulu ya. Pisang orang. Kita siapin telur. Udah telur kita tuang ini nasinya ya. Mantap. Kita langsung angkat ya nih nasi gorengnya. Mantap. Cungkeun. Mantap ya.
Nah, udah selesai beraya nih nasi goreng legend. Kita lanjut makan lah ya, kita lanjut makan gaskeun ya. Oh, oke beraya, kita lanjut makan nih nasi goreng legend untuk malam hari ya beraya. Gaskeun sebelum makan kita baca doa. Amin. Mantap. Yes. Jengkol goreng bayang. Mah tuang mah. Mantap bareng. Udah habis ya. Terima kasih tuh hari ini masak nasi goreng legend